السلام عليكم أصدقائي. اليوم نتحدث حول يوم في حياة الطالب. Урматтуу достор, биз бүгүн азаматтын жашоосундагы бир күн аттуу теманын алкагында сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабыңыздар. Азамат طالب في جامعة قرغيزستان الإسلامية، وهو يدرس في المستوى الثاني بكلية الشريعة، ويسكن مع زملائه في مدينة بشكيك في الحي السابع في الشقة. كل يوم أزمات يستيقظ من النوم في الساعة 7:03 صباحا. بعد الاستيقاظ مباشرة يتوضأ ويصلي صلاة الفجر، وبعد ذلك يفطر ويخرج من البيت في الساعة 7:15 تقريبا. المحطة التي يركب منها قريبة من الشقة، تبعد 5 دقائق تقريبا، وهو يركب الحافلة ويصل إلى الجامعة نحو 8:30، ويحضر المحاضرات في الجامعة. وبعد انتهاء المحاضرات تقريبا في الساعة 2 يخرج من الجامعة ويصلي صلاة الظهر مع زملائه في المسجد. بعد الصلاة هو يتغدى مع أصدقائه مع زملائه في مطعم الجامعة. بعد الأكل مع زملائه يذهب إلى المكتبة ويقرأ الكتب في تخصصه، ويكون في المكتبة حتى إغلاقها، وتقريبا في الساعة 6 يرجع إلى البيت ويستريح تقريبا 2 ساعات حتى 8 مساء. وعظمت في الساعة 8 يأكل طعام العشاء مع زملائه، وفي الساعة 10 هو ينام في سريره. هكذا يقضي يومه عظمت كل يوم. Урматтуу достор, эгер биз араб тилин жогорку деңгээлде өздөштүрүүнү кааласак, анда биз колубуздан келишинче ушул тилде сүйлөшүүбүз зарыл. Биз качан сөз таппай калганда, качан кээ бир сөздөрдү айта албай калганда, ошол сөздөрдү мейли кыргыз тилинде, мейли орус тилинде убактылуу айта берели. Бирок күн өткөн сайын ошол катылардын үстүнөн иштеп, ошол сөздөрдү араб тилинде туура колдонууга аракет кылалы. Ошентип иншаллах биз араб тилин өздөштүрөбүз. Болгону биз талыкпаган эмгек жана күн сайын ошол катабыздын үстүнөн иштеп аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана бизге ийгилик жылмаят экен. Урматтуу достор, эмки видеолордон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.